Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima ka nagtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Makoy asaan ama nagbuggo. Saan ama nagbuggo ni Makoy, Bing? Nga oray mapan makiayayam, kan komporme dagiti ig-iggaman na. No agawid ijay balayda, saan na akaya ti agbuggo? Iso aday to'y ti kanayon apakaong-ong tanda ijay balayda. Kas iti maysa nga aldaw, ka. Mangantayon ah, Uy, Makoy! Agbuggo ka man pay! mabisina kon. Di ka mangmangan no di kagbuggo! Nakaungot ka manan. Ipulong ka ni daddy inton sa mangpet. Siya ka mismo ti mangipulong kan ka ni daddy. Ibagak adi kagbugbuggo. Anyamot dun, mabisina kon kat. Ni, no kayat mo ti mangan ing kagbuggo iti imam. Sige man langan. Oh, nalpasan. Ni, nagbiit matan. Nalpas mo na talaga. Sabunam ta imam. Sa mobalnawan iti adu-adanom. Parparigatan nakmat. Amay kan Joy, agay ayam tayo ti darat kan tapok. O sige. Adda pa'y darat. Agarami da kiti kasla kalsada da kiti trak-trak ko ababasit. Kan, agarami dakmat iti balay-balay diti kadaratan. Nagmet na gay ayam diti kadaratanan niya. Ah, aywan gayam Makoy. Mabisim ka din? Wan, apay, Adda tinapay ko ditoy. Kayat mo? ikan na kun ah. Mabit lang. Tingnan agbug ko pa iti Makwan. Agbugo ka pa'y laang. Saanan? Apa yung saanan? Mabanog ka laang. Ikan na kidin iti tinapay ta mga anakon. Kuna ni Madam, anaskan nga agbug ko tayo iti ima tayo. Sakbay amangan tayo. Nga oray anya ti kanan tayo. Nalipatak doy ta. Kasapulan nga agbuggo tayo iti ima tayo. Tapno, mailiklik tayo iti sakit. Nagmayat, dagdali na dito ima ni Makoy. Nagrugit namin. Komportable aklaonay dito ima ni Makoy. Gayam ko a virus. Sige, agay ayam tangarot ka dagiti atitog. Ako ko na, gayam ko a virus. Ay, kayat ko taglagto-lagto iti nagbaboytan dagiti ramay na. Mariknak, anagbiita ka dumakkel ditoy. Ditoy na. Kumusta tinagmalam mo, Makoy? Inong tanak ni Manang Miles. At siguro inaramid mo abasol, isungay nung tanak ka. Awan matamok, daddy. Ang mga no nagbangad ka manan. Saan, daddy? Okay, apay nga ron ngayon nung tanak ka. Diyak ka mo ah. Kanayin nakbut nung tanong kastang awan ka. Awan mo ti basol ko. Mapanak lang makay ayam di tarwar. Nagawidak, ang tanakon. Ala, bayam. Kasaritak ni manang mo. Miles, Apay daddy, nagipulong ni Makoy kanya. anya man ang timpulong na. Kanayon mo kanong tan. Kasano ajak ungtan? Di na kaya tagbuggo iti ima na. Mangan nga uray saan pa nagbuggo? Mati ate kasta. Itapa na wen. Kasapulan, akanayon nga agbugo tayo iti ima. Amok day ta, daddy. Iso nga isursurok ni Makoy. Tadyak kayat nga agsakit. Ngam, tagidaksan na mo ti maibagakan kwa na. Isupay ti makaungat. Ala, ipalawag mo kan kuha na. No kasano kapatag ti panagbugo iti ima. Di mong ungtanwan. Manang Miles, Ni, si Kamat Gayam Joy. apaya ka na yun ka makita nga agwalis di taro bayan nyo. Ni Makoy, saan ko ang makikita nga agwalis? Ay ayam lang amin ti ammuna. Ammom ka di manang,
Saan na kaya tiagbog ko kadagiti ima na? Ha? E di nagayayam kami iti kadaratan, kan kataptapukan. Saan na kaya't abugwan dagiti ima na? Idi inikak iti tinapay. Kasta ka di? Isu akin nan jay tinapay. Nga oray narugit ti ima na. Agyaman ak iti dayta nga imbagam kanyak, Joy, ha? Bayam, bagbaga akto ni Makoy. Napasagana ka din di merienda, Manang Miles. Nakasaganan. Ngam di mo pa'y mabalin timangan. Ha? Apay ngay? Di ka agmermeryenda. No di mo aramidan ti rumbang nga aramidam. Anya data? O kitaam, di mo mananam mo. Agbugo ka iti imam. Ni, apay ngagkusilap ka. Kanain nagbugo iti ima. Bugwa. Di ko nam siguro. Jakam mo, nga uray gayam na makiayayam ka. Kat di mo kaya tagbugo. No kas diamangan ka iti tinapay. Nagko na. Ni Joy. Anya? Pangkalwad day Joy ha. Tila ipulpulong na. Oh, apay makaungat ka kat isumat tipod no. Makita lang day Joy. Kitaan na. Dakas day tapang panunutam Makoy. Oh, anya ti araramidam ngay. Kayat mo tagmeriendawan no saan. Kayat ko mabisina kon. No kasta nga rod, ingkagbugo iti imam, tapno makameriendakan. Unan, mapana ko nagbugo. Sabunam ti imam Sabunam na imbag. Imbag lakit eh. Tanagin bubog ko lang ni Makoy. Wan nga ron. Saan taan na ikat iti kadag iti iba na? Imbag lakit eh. Tanagin bubog ko lang ni Makoy. Wan nga ron. Saan taan na ikat kadag iti iba na? Saan nakaragdag sa kaklata? Nasaya ka. No saan ama nagbugo ni Makoy? Nasawan. Lab na ta. Una, mas lab na ta ngam tibagina. Apay, anak ko nam dayta. Ngayon, nalab na tibagina. Agbugo ko maiti na sayat. Ay, kaya man niya. Nasaan nga agbugo iti ima na nasayat. Kaya't nasawan. Kayat na nga agsakit. Makoy, agringkan. Aldawan. Ha? Ala, nabara ka. Nasakit tulog. Ay sus, mabitlaan. Inak ibaga ka ni Daddy. Daddy! Sumro ka kung iti trabaho. Nakaringin ni Makoy. Daddy, nabara ni Makoy. Anya? Tumarim dati agas mo Makoy, ha? Daddy. Dito'y kalaang silid mo. Di ka mapan makiayayayam. Anya nga itaramidok dito Daddy. Maturog ka. Saan ka pa mabalin nga agayayam ta masakit ka? Nagpaimbag ka pa. Diyak kayat dito Daddy. Nagboring. Ay kataganos ka Nalaka ka maakaran iti sakit. Gaputa di ka mo't agbugbugo ngamin iti imam. Daddy. Makita mitan, no kasano ti kapatag ti panagbugo iti ima. Naimbangal daw mo, best friend. Asino kayo? Da kami dikitilap mo, agagaya mo. Kaya't na kami kadi makita. Agpakita taan kayong virus. Sige, kayong virus. Nagatudi. Tudok-tudok yo. Nakabutbutang tilangayo. Anya, nakabot-botang. Sakto pa iti kapintasan kada kami ang virus. Virus kayo? Wan! Da kami dagiti aglamlamang dito narugit nga imam. Dagiti lab na lab mo agagayam mo. Saan kayo alab? Adaywandak. Saan da ka mabalin nga daywan, Makoy? Wan! Saan da ka ama daywan? Gapoy ti saan mo pa nagbubugo iti imam.
Umadayo kayo kanyak na kaya virus! Umadayo kayo! O niya, kumusta tirik na Makoy? Mayatan tiriknak, Daddy. Tanong madipay lang, di panda ka na di ospital. Napigsa akong, Daddy. Ha? Ala, kahit papanam ita. Ijay kusina. Naglutluto pa ilan ni manang mo. Oray, basta mapanak, Ijay. Oh, Makoy. Umika kumaikan iti ka na medyo silid mo. Imaya kung dito kusina, tagbugwak iti imak, manang. Ayan tayo sabon. Oh, day taman di sabon. Nas ka na may dagiti monster a virus dito imak. Monster a virus? Un manang, sabon ka na yung bag to imak. No kayat mamaikat dagita a monster a virus iti imam. Kasta ti aramidem. Agbuggo ka na imbag. Un manang, jak kaya't nagtali na dito imak dagiti monster a virus. Kaya't ko pumanaw dan dito imak. Makoy, kayat mo ti tinapay? Ikanak, Wan, mabitla nga. Anta di ti supot. mabit lang tayo nakagbugoy ti imak. Sa dino ti pagbugwam. Iti balay mi, Joy. Masapula sa bunak anay imbag dagiti imak. Sakbay nga gamak ti itit mo kanyak at tinapay. Kabuteng ni Makoy, dagiti virus amabalin, akumpet kadagiti ima na, amangipaay iti sakit, ubing. Iso akanayonen ti paragbuggo na. Katsipod idin, kanayon meten nga agdikos. Tanaamiris na, apagsaya tanamatlaeng, ti aramidon na. Bueno, ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.